wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja loripong Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pamasin dan niaka masisi matana. Kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Syafar, karena insya Allah besok masuk 1 Rabiul Awal. Jadi tamani ulam maulid. Jadi 1 Rabiul Awal itu pada hari Senin besok insya Allah. Narima kona naro wajak ki di sini na jamaah masyarakat sila selaku makada perbanyak sholawat ke Rasulullah. Jadi tapi gaiwi masalawat lori Nabi tak di bulan kelahiran Rasulullah. Salawat kami suku yang itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi usaha kami ia ronasan nabita salawat paling suku nasaba macioi yilau dongang alena pangulutan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim sitonganna neneta nyata apa nak itu Nabi Ibrahim. Jadi tausaha kami di bulan Rabiul Awal maka kami di ulam maulud usahakan banyak PKIB masalawat lori Nabi Muhammad SAW. Ia ko tangga imah kada malampe ya Rasulullah termasuk nak salawat yang kita baca ya rona ibaca salawat bil qulub sitonganna salawat Pak Burah. Ia ko malah saki atau engkau penyakit engkalasa mak dibola riwatah kalewe tabaci akasiratu sieso ya kupura nita baca tilawi barakakna ya Rasulullah naman caji Pak Burah loridi. Iya
Jadi lawi barakana aja nilau apalan apa itu apalan salawat aku tu surimun rina pelolongang ko pilala kubur tapi ya rokolino barakana salawat tak meloi dapatkan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi salawat bil kulub ya kong katau nampi ampi lasa. Sitongan nana moje aja tak kada tomatoa. Saya itu kalau ko takut masalah-salah penat dingin waga malah salah sesat di tidak fit saya pakai itu. Ku pakai itu salawat bil kulub Jadi bacai akasiratu moh. Mamada ini ku baca kasiratu sesoh. Jadi moro ta baca. Tapi makorona makada makanja matotu ko tudak bacai to malau wai rinung ko pura nama sampajang nang kamu wai ipadepi ya roe ko kacai atau kon rawe tani palinna ukiolota napai baca ro salawat kasiratu ni napai to milau dong kemudian kita minum apa ya tu ko pura masalawat makanja ko to minum ia mikopura ki masikiri makanya aja na to minum paja pi mapalla wa takalewe na paki minum ya opo kopura ki masalawa makanya ko langsung minum makanya to ko mahalul kiamite biasa malaki weni akatani bukai pasampona panurut sebagian ulama itu berkahnya itu luar biasa sebab kenro itu masalawa termasuk malaikat itu mendoakan itu barakah na salawat apa duan rupa tu penjelasan atau pandrita Pak Bu angka makada ia koto masikiri mas sempajang mengaji angka malaikat aku tuno sapaka mana tu pandrita dalam majelis ilmu mapengajiangi makoe angka malaikat no iaitu nasa nabi ta mengatupkan sayap jadi napasi sumpu-sumpu panine tu malaikat berkeliling angka tahu pandrita makada ya ko paja ni ro pangajiange paja ni mangaji paja ni masikiri rewa ni ro pema malaika elo kolangi angka tahu pandrita makada dena rewa tulimun ro kutu salamanya letu ka malino jadi angka makada jadi na tu nakada ya ko angka onroi masalawa ya ko angka onroi masikiri nonori malaika insyaallah tolimanya mau papina dinge monroko tu. Ayana tu ampai bolata tonroi masih kiri tapasumui sak data. Pasumui sak data. Si salah tu masih gi madari yonroi masih kiri yonroi mengaji. Yonroi mak baca yasin si bawa masih gide nangkan yonroi mak baca yasin kau di tahu terasakan. Kalau ahli zikir itu pasti tahu. Jadi napa kita matuko masigi memang ni papinat dingin maka dawe manyama sedih macake padahal bukan asih tania ye ko tuliton roimu masih kiri ki mak baca yasin ki ko ni jumagi atau kapan pun tonroi masih kiri mak pengajian insyaallah jadi itu masigi itu sejuk barakahnya itu nasabak malaikat itu begitu hawa malaikat maka itu pandrita yaitu ko hawana malaikat tolimanya mo papinat dingin yan ang kabole yonroy namanya mo papinat ding sading hawa-hawa malaika ya tu marepa yonroy tu mengaji-ngaji marepa yonroy masikiri-sikiri makanya kok kibolata masikiri tapasu isa data aja mo tapake mi tapasu isa data kok ki kamarai pasu isa da supaya malaika monroy wi namasu ya rojinge pa ya tu halena panguluta Halifa Umar itu alasan nalada isadana ko milodongi maka raja sadana mage supaya rosetange mangkalingengi madai itu jadi itu kuncinya jadi ta usahakan ngero ko masikiri ki aja nalalangati ipalapalang namo itu ko sampajange angkat ya rukun kauli ya sange rokong waji ya kauli anu nalapaka lillah jadi kapak dena napaka ngilila ya ro masuk rukun kauli dena sesampajang itu kegane utama rukun kauli nomor sidi takbiratul ihram jadi dena wadingnya tu makadawami dena sah
Iya, jadi dia yang kakama tahu masampajang ngero ilalang ngatin na miro na pake, tungan na dia na palangi makar bami. Iya. Jadi dia na satu, na sebab mesti makadaki Allahu Akbar. Jadi dia na masalah ya tu ko kata bere kita pi iya ko makmungi, tatai na mo makmungi, cuma aja minilah ada senak ko to makmu. Si gora-gora si matu Allahu Akbar itu. Jadi cukup Allahu Akbar. Maka dia sang rukun kauli. Waji palang. Nomor sidi. Nomor 2 Fatihah. Tami itu rukun kauli Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi doa ibtita tu dia tama rukun kauli. Jadi namo de ni palang-palangnya tu doa ibtita jadi matu. Itu. Iya. Iya ni ko Fatihah dia na lapalang dia na sah. Makanya tu ampai iya na tu idi na tu imange mancaji tak gatungi masalah na sama iya ko to pura na makana wala dolin iya ko mashab na Imam Syafi'i tatai na suro ki mulangi pema Fatihah di mamunge jadi iya na tu di imange betuangan na ya yala ni rolin ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah aja na to langsung mak baca surah to lepak jolo cinampak lepangi ya lengi kesempatan makmunge baca Fatihah untuk alena itu nah sebab makale la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab de gaga sempayan na punai tau de na baca suratul Fatihah iya ko na baca imange tanya apa idi itu jadi baca tu memang yana tu mapura ni makana walak dolin amin lepan ni cinampa idi imange talen ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah iya talengi kesempatan alengi hakna iya ko Imam Syafi'i itu jadi makiro makana pekko ni ko materu imange na baca materu belena walak dolin amin langsung na ganrusu maka dia manta sapi pesan ni tetap mati ko baca Fatihahmu apa sunnah maniero na baca imange wajib mo pi ti ko mo baca jadi ya ti ko wajib pataru ni kete iya to na tu ampai pa iya kode na kunnu tawe tau magala kun ya istilahnya dia kata magala tau nangga sunnah kunut subuh pendapat ni manta Syafi yaitu ampai imange ko sujud ni letu ni awah na paningara makada de na kunnu na melo makat de de na wading kecuali napai makwai napai makalutu cet de ningara kada de pada kunnu tapareva pe makunnu de na marigaga ya mikononi awa na melo rewa pe makunnu de na cocok na sama magai iya ro suju waji iya ro kunnu sunnai jadi dia nak dingi salai wajib untuk mali ya sunnah maki tu hukumna yang pai dena na rewa tu te ko maliwan ni mangela yawa pataru ni aja na makana de mukunu tu ada ataru no matu pinapaki sujud sahwi ko Imam Syafi'i sujud sahwi ki ko de to kunu ko ya lupai wi yang namo ko ya tungkai de to kunu de to sujud sahwi iya mito sujud sahwi ko ya lupai wi apa makadele na panglute manta Syafi sunnai hukumna kunnu ko subui jadi ko deta kunnu talupai wi sujud sahwi ki tapi ko ya tungkai deto kunnu deto sujud sahwi apa ya tungkai meninggalkan yang sunnahnya pada itu ko matahya pamulangi biasa tungkai mamalupai matahya pamulangi salah saidon raka matarwi makan de aja natakana subhanallah dia na cocok rewa itu apa wajib ni itu tatongnya dia na di rewa mali sunnah memang jadi pataru ni pura pimatu ma kesana capak na pamatu napa ma sujud sahwi nasabak sunnah mani na lupa sidi jadi sitongan lagi dia sujud sahwi pak salai baca na jarang ngimangi ya sujud sahwi ko salai baca jarang so ko mak baca na desa karakin ri capak na kuliah jual kapiru na baca tu lima kalu ci sakarakin ri melo latu na tolai sisangi baca surah lengan atau langsung ngerokok mestinya itu sujud sahwi karena sunnahnya tidak sempurna sujud sahwi ki
aja tak kene di mamung aja ne di to seju sawi nasabade to salah imange misalah de acu ki dia wading eta kira kita pahangi itu kaidahnya. Jadi tingerang ya takbiratul ihram ita ka takbir harang itu ieu tuh mesti ipala-palang mesti makanaki Allahu akbar aja mu taladai makun rei makoto angka sak da cek dek masuk Allahu akbar masau aja tak angkat tu tahu de gaga ke dona timuna lah batana balala angkat tu tahu maka pajaje nah semuanya mangisa di dek namanya mana nasi jemu bawa milal dega baca jadi iro penting Fatihah baca jadi namoje tu aja tak kada raka pamulangnya raka madue telu si bawa apa malah mana tu Fatihah angka mi malak dak masu sade angka tu masau-sau iya na tunis sangi sahabat maka do de gaga surah na baca na bita ko raka katelu ni si baka apa ko loroi iya ni ko raka pamulangi si baraka kedua nang kasura apa nang kalinga na baca itu lesan nang kalinga komon rina na bita masampajan nang kalinga na so iya na baca na bita ko loroi iya na baca ko asara iya surah na baca ya ko masampajan isa iya madari na baca ko raka ko iya na baca maka manasa tapi loroi si basara hingga makiro na isa tu maka oh iya surah madari na baca na bita maka lawa gana wanisa na masusa dan na bita demi na malada demi na gorangi papada te maka itu ko masampajan mangribi ki maraja de nang kalinga tu kuy monrinna ina tulis sang sama kada nabita ko masampajal loro ye asara iya mi ro due raka na tari pangupu iya ro duan rakange ko tahiyya purani mataya pamulang de nga pangupuna Fatihah maniban na baca na perokok na sama nang kalinga iya na ridi tapaki mange o masampajangi ta usahakangi makanja ko nang kalinga to kumonrita ya tu Fatihah ta ko raka katalu ni ka apa ko loro si basara mangaribi makoto raka kataluna isay makoto raka katalu si baka panah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cuma itu Fatihah ko patareka dena ruba itu iya ko magalampe na bismillah na iya to tunala ko Fatihah la tu capana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim jadi napakoto napapada mana ngiya tu lomondri jadi danya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim deh napapada manang si dipakai dia tuh iya jadi itu kalau di tarekah jadi angka penjelasannya itu lama cuma saya ndak terlalu menjelaskan itu supaya cuma iya mi roma gampat apa makna iya makna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim jadi pada mana nih ro ya ko malam lampe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim jadi napa gitu jadi pada sih dipakai dia tuh iya jadi kau mau baca Fatihah ki ya tu makanja kau penjelasan para ulama-ulama tarekat itu jadi ternyata itu sada ya perlu makanja pak dia itu makanja mana sada na tahu jadi aja tak ada standar na imangi harus makanja sada wah mawata tu maka turut sampai imangi ko makoi de tabaca sesuai kami nam makanja menurut persita ya naro Nisa po nga Allah Ta'ala makana makomito imbati na tumabaca na cundek aja na namegala na cincolata makana imanu kaya nila para sana na tayo makanja tani aja din ako ato apa iya kene sadda ni makakanja ka sadda ni tayo kumasampajangi din na dili po nga Allah Ta'ala apa din na makanja mana sadda na tayo ika makiro makanya itu akimis sholat li zikri kemudian ia komparenta orang warattilil qur'ana tartila tapakanja kini bacaan menurut persita maka iya ko makwani rosa dilagona makwani ro mampu aku pakoni ro
aja na tamelo makada we di na pada sada na imangnya lu de meto na cocok ya mi komelo ita lomba musabaqah tilawatil Quran isapa makoro sadana apa melo lombakan makiro ya komelo ipake masam pajang ai de ina tu ampai na mo tu patilawai palago ko masam pajang de na wadi na lagorang makada iman tasyafi ya nangka ima baca na lebih ya tu bacana batali sampajana ya jaja takada patilawa napa pagal sana palago napa le na manca jimang Allahu Akbar waide de na cocok de salai jadi tetap kasih haknya bacaan. Iya. Jadi aja na tanu makanja pasadana maga de pakanja kibani sesuai persita. Ya ko masampajang yo ko boleh sampajat tahajud ki apa masuk tu sadai ko tu masampajat tahajud masuk. Dia itu nalalangati de aja ko Allahu Akbar. De tapassu isadat tak. Makanya tu ko kui Masjidil Haram ko masampajampan ni tahu masuk tu masuk sadan. Itu napasu nah sebab memang dikeluarkan suara itu. Jadi ko to masampajampan ni pasuk. Iya miro ko sebangsanya sampaja sunat duha itu masau-sau ni. Dia tu na susah dah. Masau-sau ni. Makadani ko hak desa pada ti mak jarat jo katiti ko mak jarat jo kayang kalinga. Yang kali ngato masau-sau ko iti majara jo mako tu napau mato tu hade sai maka dapat iti majara jo betul ngana angka sakda tapi dia nama lakda. Nah makanja kudu cilie memang kali ni. Yana tu nak kada tau pandri teh berbisik-bisik dengan Allah si bici ki pong Allah taala. Abu Bakar na pake ya ro nanya ro na pake namanya man nasa di Makkah sibelori pong. Pada ko tanga bani tu moto bismillahirrahmanirrahim. Alena si bicara si Bapa Allah Taala. Kang nasaba asang nama Bapa Allah Taala yang maraja pakkamasi dan yang maraja pacarin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo ko po mapunang sinin na alang. Jadi ko betul kan adik tu ni betul ni tapi angka ko ati ropahangi maka lemakui maknana. Makanja meti tu sampajangi ku iris sangi ribaca iris sangi betul ni tak cede tak gurumi tak cede aja mau namelo cicangi. Itu iya ro sure kota baca kada aga jero betul kan aku Allahu tai tadi makui maknana. Ya naro ta baca namo tu kulu Allahu mi pakolik-kolik. Kulo Allah ku pura ki masam paja tahajud don rakang patan rakang ku tulle ruarakan nah ya ko de tulle apa nah ya ko de tulle apa nah mau dua mi apa minimal 2 maksimal 8 pada mi duha itu minimal 2 angka makada maksimal 10 2 angka atau makada maksimal 8 iya. Jadi dek tu nanu pak makada arwah parakana de yang pai kalau ki masih ko subuh na dek tu pana batau napai mengaji atahajuki makada na 10 pi menit ustaz na makai ke betul itu 10 menit na 2 menit tu menit tak don rakan ala ni ko tu ina atai na mugan rusu ina masampajang mata jawat tu dia nomor gaga na sabak waktu tahajud itu yaitu waktu na sampajampannya sitongan nama pamulai tete aserali wat dini jamah cuma kami nama kanja itu seperti ke malam na reko tate si dini liwa iya ko dia tu le moto koro tate talupi apalagi subuh makokoka tate apa liwa melo tate 5 ya melo tate 5 ko tate setengah na 5 toto at tahajud ni tala ni 2 rakang ko tu napa ki mawitri talun rakang dia na mereka iya jadi demi na cocok maka dayalay 2 rakang apa to mawitri ka dewa di mo pay tambay kapat dia na cocok imondri ni tataro witri ya ko sirakam man nadapi sirakato na iya usahakan kita sampai tahajud ko kau tadapi moy ko tadapi namoci di misampajang ijaman ni pak ganda 2 niat na ini yang ketima tahajudnya nak keto sampai sunat taubat dia nama digaga. Akarabani wakatai mas sampai sunat tahajud 2 rakaat sibah sampai sunat taubat karena puang Allah Taala. Magampang.
Zaman cik di mani zaman ada lolongan. Iya ko witri matu si di mani magapa pak. Iya. Tama ki masigi etite maka de to panabat tahu ya sampai jatah tahajud ni. Tanya kato ni sampai jatah sunatatul masjid. Dia nama rigaga. Wadi. Iya. Ode to panabat tahu ya. Iya ni ko masalawa ni teh na de witri bani. Nasabak makin nabita aja lalu na de nama witri namo manisirakan. Iya, unrola dak na patukan nabi ta pentingnya itu witri. Pak makade nabi ta ya mau witri mo tatak ko na puji po ng Allah Taala. Tama ko kilala garisi tau ipuji. Ya ko makade kakasi makade wali Allah. Ya sange wali tau no puryo po ng Allah Taala. Iya. Jadi dito tu Pak Bu nak kada ya tu wali makada tau pandai ta makade namo tau biasa ni. Yang penting na amal kangi ya tu na surongin nabi ta insyaallah. Iya. Apalagi nih bulan Maulid ini besok mulai masuk ya narona makadaka tapi guys salawata. Iya. Minimal si sebuh. Iya. Ya tu ko ya metu baca sallallahu ala Muhammad. Nah 10 metu si di menek na si sebuh Pak. 10 mesti di menek. Baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pak angkat tu salawat na paki guru teh makadami salawat Pak buka. Sering salawat Pak buka kong kain den rule wajah masih salah dan ita seding atau ke masalah tadi namelo den rule jalan keluarnya ada itu tapi salawat memo pada salawat Jibril ya tapi na palan suluki nabi ta sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya den kada sallallahu ala Muhammad maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya mapunjuk miaro tapalamu kapan. Iya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Jadi langsung loki nabi tak. Makanya tu besok salami assalamu alaika ya Rasulullah. Ya nariyasa salawat mapahadir ya ko makadami sallallahu ala Muhammad itu salawat nur. Nur na nabi tak salawati. Ini ko makade sallallahu alaika ya Rasulullah itu langsung. Iya. Ini mani kay kami tapake. Tapi ko salawat Jibril yan to na sallallahu ala Muhammad. Iya. Iya ko de na yero tapake engkau runtu oko kita ero sangan diweni baca-baca ka oh ya na biasa nasa guru ta. Maka datasab be na malaikat. Kang katu sikiri na malaikat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Yana riasa sikiri na malaikat tapi angka yasa tasbihnya malaikat. Makadai oku hadisa ero ulolongangnya makada nanigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ya dampengi dosana. Walaupun sebesar buih di lautan. Yang kata sabdena makadai subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Ya roh. Ya pelakmu kapan nak? Lepa. Iya. Subhanazil mulki wal malakut ya subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Iya. Makadai nabitta ya kona baca ummakku ciceng ia tasabdena malaikat namo pada ganna busanna busawai ko tasi dosana purana dampengi pong Allah Taala. Iya. Patalapah. Iya. Makanya disebut tasbihnya malaikat. Pak Bahar pamatu moki inaki buarangi na lolongat to. Insyaallah. Jadi nanti saya kirimkan itu. Ya. Jadi usahakan kalau namo cicami Pak baca. Makan jalan da ya wita ko penjelasan tau pandrita malalengi, tau pandrita patareka makan jalan da ibaca di waktu-waktu turunnya malaikat. Kaya gana yaro waktu turunnya malaikat ya ko jumai kan ibaca. Ko sementara ko ni masigi itu datu baca yaro.
Ko subuh kanjak tu baca. Si bawa ko asrai. Yang kata topan rita maka setiap selesai sholat fardu baca namo cicem. Ya naruh. Jadi dek tu nano babu masyaallah ko ipakoli-koli ngi bangsa dongas talungas so. Saya dapat itu di kitab, mak baca-baca kak urunti kada ya nabi biasa nasa guru tetasab bena mereka. Iya. Jadi penting itu. Sebenarnya ini jadwalkan milau tulung ni pasoro. Sebab saya 3 hari itu tidak enak badan. Alhamdulillah. Ya mau syukuru ke makada nalama dioloi. Makada biasana ko makiro biasa kak malah salah sana beberapa bulan itu tidak. Ini nalama dioloi kita kalau ya. Mudah-mudahan tidak karena sebab imun rina ya jadwal moli ku mapamulai bajar dia naga istirahat lah tula 10 sidih. Jadi tapi insyaallah mudah-mudahan taruh saparang apa angkamu istilahnya biasa ko penerbangan pesawat itu bisa maju ya korowat dingin apa tapi ko jadwal Pak Bu di sekada aga na may gorang inasaba iya kene tawe mo milawi betul na idi mo jadul manyamo iya menurut makadata sa parabana akin rikosong iya na padodongi iya jadi milaw tulun na untuk ulap piamang nasaba mamaudu ki na ulap piamat tu iya bulan 9 jadi taro na jolo milaw permisi itu untuk 1 bulan amaulu toni insyaallah kopi ulas 10 madu insyaallah mudah-mudahan kita bisa pengajian kembali. Jadi itu 5 kome mamoro tahu-tahu maka dia ko waktu merajai milau permisi kak. Ya ko waktu mauli milau permisi kak. Iya. Jadi ya ma jadwal makoko apa bu dia pada biasa maka malolisu ya makoko ade tatalungas somisi dia kabupaten atau 1 provinsi. Jadi dia na walolisu bone talungas somi walengi wajo talungas somi jadi dia na walolisu jadi talungas so koro-koro wacara mo pokona siagi-siagi jadwal ule malagang katalungas so na pakalete tapi dia na tu rewa pokona memang ni ya kumuli ka rewa tau pia mapi makiro sebab biasa ko ka bone macara ma loro ko ka Kalimantan macara ma wani sana bajana tangaso ko sika pema bone macarama maka Pak bunuh tahu na lala manionrong jadi ternyata itu untuk memudahkan pako meniro jadi mudah-mudahan mudah-mudahan disi mohon doanya Bapak Ibu sekalian kemudian ya pengajian ajak tapak pisawi tapak terui ya kotako saya berhalangan atau mempuncuk sungai maga tetap lanjutkan maka muti guru tak wading kita undang untuk melanjutkan nasabah ya tu Pak disangenge Pak Bu pentilada Pak itu Pak disangenge dena pada ibadah baca Qurannya dena pada sikiri ya tu sikiri untuk ini nih ya tu Pak disangenge ya pamanarang iya jadi itu Pak disangenge ya pamanarang ya tu guru tak kali siden ring almarhum biasa kak na cerita jamaah ke jamaah podanga maka dah pura guru tak mak baca kita yuk ko Makkah menrei haji nak baca kita guru tak ko tendai na pura ni batawe na de pananu de panapalat de panalatu ya ro bacana na gangkuleng guru ta na palatu de na salaya ro kita na ro na baca angka jamaah mamparang kada na podai kada Pak Kiai tangkalingan pura di batawe guru ta maka de wangkalingan sa maka apa tu romo pemak baca nah saya tu sampai jangan untuk alemu mia lo baca untuk umat lah yolo doh jadi konro penting na ya sange Pak disengang makanya tu guru tak dia karena sarap polopeng isi bakar tasai Pak de paga HP wetir ayo pi di ustaz monre makoko HP mani ko mak baca kadang kau runtuk kada lau foto yo ko kita kada lau woki iya, mako meniro. Aku pitu matulalang yang apa ulang-ulang baca maga sampai dihafal. Iya. Jadi engkau tahu tu sikir Pak Bu makanja supaya makanja-kanja matikang agak sana. Makanja-kanja ikong kagaga yang kalinya masih je ingerang. Tapi tak baca kasiratu ko ni mau ko moto ki masam pajatah haju tak baca ro.
Kasiratu mo baca makanya kode tu le baca kode tu tok masam pajata haji aku pure masam pajangi saya yang penting wani baca. Iya. Jadi dibaca itu ya mubadi'u ya khaliq. Iya, ya mubadi'u ya khaliq. Dibaca kasiratu. Maka dari penjelasan atau pandritai orang malai ia koi baca kasiratu ye lai bukarang ia tu tepat disengang dari segala macam ilmu. Jadi angka pak disengang ya lengi dia naruntuk itawe betul ngan najarat teruntuk. Jadi ya narotala sikir ya mubadi'u ya khaliq. Ya mubadi'u ya khaliq. Ya baca kasiratu. Dua lappa moto ya mubadi'u ya khaliq. Iya. Kau kena ni siratu papisau ni siratu mi baca. Iya. Jadi pada itu si taru-taru ko tomatoan aja itu na toma guru apa si taru-taru mani tabe do cili atau bataru lo kiri. Tapi manumo tu pak ko mataru moi ya natamamo ko do chile natarulo ko siwali to sukurumo ya me atu bahaya ko lantangi tamay kiri rewa ipemang ay atu watang ya ko relalomo yang kamu atu ay ko takolo yano ni matu itu ya mubadi'u ya khaliq ya mubadi'u ya khaliq itu yang dibaca insyaallah. Wamalkan ya itu Pak Bu asaba iya ko bodo iya nule makko mani terus terapa Bu iya ko bodo ang nule makko mani apa iya masih kola namo wa duha akka dua tu pangolong ku guru tanapa wapala onro kunrum na tongang iya tu otakku maka pala iya melo ratonga mi mapesantren iya itu nasange guru taal jok kamu kona ya ko jok kamu kote ko lari tawe pas sama tiara lari jok kamu ko monrina ke mana mo di si mama namo kagade ya mana mo sileting mana nga masikole alhamdulillah. Jadi ya miro pasan na guru ta maka dade jok kamu ko ya ko jok kamu ko latu mo ko tu nagangkan nah ayi mana utang itu ira buka pesantren makbodang na naik kadade atun rui apa iya narasa kangi makada kene dewa gang kuliah memang mengai mapalai pura dia na wapalai tapi karena kepada kui pasaki maka pala ya iya alhamdulillah ya narupura nanu guru taya pala ya naria pala tu makoko ya menemuri pake jadi tu tambah mani jadi pe makada alhamdulillah syukuru itu ampi itu liwat pasangan tak pesantrennya nata ya kau lari tanya urusata yang penting pura ta surut tamaku tuh pertama karena penting generasi sekarang penting sekali apalagi keadaannya Bapak Ibu sekalian ya itu boko tamawarita wijat-wijata itu salah itu kemudian penting itu sampai kanyon nak makadaka salawaro nah, sebab memang ini adalah bulan Rabiul Awal iya tu oko agama ya Pak Bu mana saja dua mi agaga isapa de gaga tu isapa lalana tu tunggal dinota letu akhirat dua mi tu bawang nomor di pamase yang kedua syafaat ya mi tu bak dua isapa tu iya ko pahala mi melo ihitung de baja gena ya natanya pamase na pong Allah taala ya natuna kada guru ta kalesiden reng almarhum namo aja siratu jamu ko siratu mo ici di decemu selamat toko ega makiro iya jadi yang penting mega decemu ya na tu ampai makada de agang kuliah ngamui de to tu niris sama kada kega nama sei pong Allah taala iya na tu ampai imange komelo imas sampajang biasa na pangolo makmunna na baca itu ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi idi mi po wakatay na pamaseta mi po malada harapkan na sabak kaya rote mas sampajangi mak dupa-dupang jejiri di imangi tapangolo ni makmut talolong aleta maka dai po ngia angke tamu melo mangolo idi mi tu nakatay po pamaseta mi po malada na harapkan apa ya natanya pamase Pak Bu dia tu salama apa ya ku baca hadis napalau kali-kali maka dais pamasi mematopa
Apa iya na ro bawang, marepa upaw makada. Didi pala paka Roma minasili kangi sili maratu itaw tertunda tama suruga. Na manasaro de nandre ye nasili ka misi. Itu. Iya na ro bawa tala dasar. Nasaba nasapa je ko tanya meto pa masih na pongala taala labaki. Namu di pacara may pa bu. Aja tak kada salama ustasen atu mega tanggung jawabna. Apa iya kono risa nana de dan di zaman apa nih kah? Iya. Yo putui di de ni risa mega salama mopi. Apa kita naik matu kada made mujame kada de bisa gi makwa de salama ki. Jadi tu nak kada guru teh itu tahu bodoh itu tahu mega tu salama itu tahu bodoh. Apa buta terubah be kita de makar ma mujame kada bisa kada de dawat itu pale. Tu apa podang ke salah saya ini. Ni jadi iya na tu nak kada nabita aja na mega lada pakutanamu nasabari musus saya lemu macipi lalangnya mola. Iya kong kagaga iya na tu pamdari pak poda itu kita makada maga hukun na sue kada najis si maga di pak balu sue maga di pak balu bawi iya atau asu sele bakoro pekoni itu ini angkat tu agaga na makora tau pandita dena melo bahas tapi supaya dena kada aja nanti susah. Iya itu kan tahu maku tenangi. Jadi penting ya sampaikan. Jadi robang atika ki iya utamanya dalam sisi harta. Taman ini betul ya. Iya. Jadi matu pilo kiri ngangi Pak Bahar ya rona si kiri Iya alena pa maki buarangi di moto na fotokopi. Na bagay ngangi jamaah tapala insyaallah. Iya leto. Sinampak mo tu niya pala leto na malampe. Apa di memeto na balengi ko malampe Pak angka 2 banyak itu. Kemarin saya dapat satu kitab itu. Saya buka itu kurang lebih 10 catatan saya bikin itu. Termasuk engka biasa na palalo lalo kudu ciliku betungan na maguru ka tasawuf taneya ibacang. Angka tahu pole makutana makada okuilalan na watakale ku angka jitu 5 curi ka. Tuliwang kalinge makada angka tahu tuli na curi ji. Angka tahu angka jinasa jima curi ka. Nya tuli ganggu ka madari dene mamatin rumah takku madari dene memaga. Makada guru tak ro biasa. Angka mubaca. Iya kode nasu ya tujinge ku mubaca hancur ku lalan na watakale. Ia na rumah kada zikir yang menghancurkan jin ifrit, bisa menghancurkan jin dalam tubuh. Engkau runtuk, laut na perlu runtuk. Kada iya na biasa malampe mi jaya no Pak Guru jolo taru jolo malampe Pak, malampe. Tapi makanya ipake iya ko angka nak gangguan na tuli magampak kerasukan iya na rota pesuruh baca. Iya, angka mau lawoki rumah kado ternyata biasa na Pak Guru tak. Iya. Insyaallah jadi mudah-mudahan menyamamoto kopi Pak Bahar. Saya komunikasikan dengan beliau nanti dia yang perbanyak untuk itu. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi na Pak Barakai pong Allah taala pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kemudian dan surprise itu dari Ariani SPD, istri Kawa Berarti dan Warna Sulaiman yang akan memberikan surprise. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita atas kesediaan hadir walaupun beliau sementara kurang sehat, tapi karena namanya dakwah beliau tetap semangat memberikan waktu untuk masjid kita ini. Kepada semua ilmu saya mengajak sebelum kita belajar mempersilakan kita untuk menyampaikan pengajian rutin. Kita bersama-sama membaca ayat salawat yaitu 30